Welcome back to our YouTube channel GK Knowledge Assamese. तो फ्रेंड्स बोलक आमी आजिर ভিডিও तो आरम्भ करो। क्वेश्चन नंबर 1 पृथ्वीर সকলোতকৈ বেছি ডাকঘৰ থকা দেশখনৰ নাম কি? आंसर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 2 राजस्थाনৰ राजधानी কি? आंसर सी जयपुर। क्वेश्चन नंबर 3 भारतত সকলোতকৈ বেছি বৰষুণ ক'ত হয়? आंसर बी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 4 সকলোতকৈ বেছি দিশ ফলোৱা নদীটোৰ নাম কি? आंसर सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5 কোনবিধ জন্তুৱে আঘাত পালে মানুহৰ দৰে কান্দে? आंसर डी ভালুক। तो फ्रेंड्स आशा करो আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেন্ট কৰক আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।